O whalofatu ma whatalofatu sa moa I lau mai mo mai foi. I nei foi vai ngole aso ia le teletonunga ia manamanatu au tu ia lo mo soi fu lau lei ma soi fu manuia pa ia manamamalu maulungo si tatu watanu. Whatalofatu I le ngang whaalolo I le pa ia manamamalu o sa mo uma mai ta wha ilangi e fia se ia pa ia mamamalu masani se ia o le pai tu loto e ngata ipa ia o sa mo ion tulanga whalupe. Malu whale tala relei, malu whale atunu utainane, ma malu whale malo. Ia, o le tātou porkalame fo le nei, o le tala noanga, ma le taitai le malo, o a fio mai fo impapa o mai lau tusitala uma sa moa, ai televise ma le tio whasala lau. Ia, ono le longa pui ali inga lava si o tātou atunu ukaiva, tiute mga luenga, o whenga il tātou malo. Ke tūna I lava aso o le tātou polkalame, ona I elfa moe moe o soro luma. Mai ai loa le tātou ka peneta, ona wha penale na maua lewa noa. E tala noa ai, ia mawhaile wha soa wina I mtaupu ia soro luma. Laso, wha tūlanga ina lana o le tātou ka peneta, peitai. Si mai le tātou polkalame le nei stofi. Ia ona o le tātou taringa malo o le whatoa mai a atua na nafi. Sa tuatua no ai tātou ka peneta ia me se fōri lo lo tātou tunu. Le sol tal sifuru na matai na ilfono al ka peneta ia mwha awa waitulanga masani e peo na whai aifono ia soro matai tasi. Tulanga halo ia e longo ina I pele malu le tātou tunu. Ono nisi fo yo whai unga sa tapena ina I le so ia awalfa moe moe o le tātou. Alo, ma le lufi lufi ina whasoa ina ai mai se tūlanga o lona ta mau ainga. Tu pe alum tu pe tongi I le ati na ino ma tanga luenga ala tonga te tasi o tātou tanu. E momo atu o lea ua pasi alo I el tātou ka peneta le porkalame o le One Government Grant I le so. Ma lea ufa amtu alo I atua I nei le 25 miliona mo a onga uma le tātou tanu. E a fiai a o ngā malo, a o ngā tumoti, e ma o ngā ekalesia. Ma ua mai a fōi na fōlfōri nātu le lava I aso le tūlanga I au I whasoa. Ua tūtala lo lava I a tūlanga o ngā ekalesia. Ma o ngā lotu, a misia o ngā ale malo te tele. O lo a fia I totonu o le taulanga. Ina ia whasafua le tino I tupe le tūlanga o lo iai te mine nei reise me suia. Peitai o a onga uma le malo o lo o fito I tonu ma I tonu I tu malo taitasi. A mata mai lava ia o ngā mata, primary, secondary, kolisi. O lea walilifa le whaafoifoi ina o neia o ngā uma. I lalo o fono whaavai. Tonu fono whaavai o leo tu ina iai sui o komiti o a onga o le sa whai ai komiti o a onga uma I Samoa. O lea ua whatatia uma tātou komiti a onga. Ai ave tasi le tūlanga o le whafoifoina o a onga uma I le atunu. I lalo o le pule ale fono whawai. Iai I le teitei fono po le whai pule. Ia o le pule a onga ia masui lava o le fono whawai ufito I tonu u whasinga tonu. O la tau ia. O la vaia tūlanga o komiti o a onga I tonu fono whawai te tasi. Mai o te whailoa alo I atua I o lea ua atulanga alo I le so le lufi na matu o le se furubalu tesi ma le 5 miliona. Ne so foi ta va maonia mai ai le mai ai tapena ai o le lusu fitu I tu malo ua atoa uma lato wha maunga mo le tapena ina o le wha matu inatu o le tasi tesi ma le 5 miliona. O le so, o le wha moe wha mai a uma mai ai. Ia isi tu malo uma, o na mauaila I o tu malo e 5 sfuru. Ua ngafa tauli maina le wha matu inatu o latu seleni. I le vai aso le nei tasi, tesi ma le 5 miliona, I tu malo uma. O lo tau fia pea tatia le tu malo e tasi, pea na wha ilo atu mua. A sale le anganu me le lua. Ia ono tu langa o le lava e le imaua sea vanoa. So ai le pule ia mawhai ulea mataupu. O le so foi na
Whamau whailonga inai le tesi ma le iwa miliona. O tino i tupe whamatu watu mo i lato uma mainga sa afia lato me to tino e ala le peso o pawa. Ia e pe lava na whaasisila alo i atu te mo sola. Ia tu ina maile tu langa o le laulau te tele o le tuino tupe e mana mia mo nei wha moe ia e leila loifo le 8 miliona. E tai o le vai li linga le mtanga luenga o lo ngafa mal wha moe o le uwha mo mai ai tol se lau iwa su lima ainga ia manai pisinisi a to ai whaingu mele lea tasi ma le iwa miliona o taui televise saisa me umasafa penanfa le tonu mai o lo whanga soro pea ia inga matulanga masani ina ia mawhai ai o na taua miotonu ina lea whasoa ina ia ua i wha o ngā ina o se mea ua whai ai ni whaafitaua inga po ni whaafisui ingi ni mea le ia awhia talu le taimi o le wha le tonu le tātou pawa ui lea pasi ka penete le so tasi te sima le iwa miliona mo le nei wha mo taua o le vai aso le nei se furu lima ngase Su lima ngase New Zealand ma Australia ia mai o lo fa solo pea le tūlanga o lo iai alo leila lo ifo o le valu se lau le iwa se la wafe tupe le vai aso le nei o no tūlanga o le taumwhai pea o le tātou malo ia taumwhai e la vea i le tūlanga lava lea o le tātou ngase a winatu i fafo New Zealand ia e mese intia o whata oto, whainga whawae, ia mga luenga la veai, tūlanga o mafoin tātou wha malmalama. Ia, o lo tapena tūlanga o mai nei, ia mawhai o na whai titia, lea winātou tātou tangate whafu. Ai ia mawhai pia o na whaia tonga fitinga i nei. Lea so foi na saini alo ia i lumal ka peneta, se fsosoni alo ia, ale malo ia pani. Lua tesi maleiva miliona tala Amerika. Nuna winga e 8 miliona tala Samoa. Valu tesimale tasi miliona tala Samoa. Na saini alo ia nu mal ka peneta i le so sani tulanga tau va ai tau le tatou watunu. Mai le o alo le sisila ma Japani o no le tatou paanga masani. Tele mana noai atina ese le tatou watunu. Fatino le tatou whainga wo po tatou whainga paanga ma le atunu o Japani tātou waa, tātou wafu ia whale aonga ia tūlanga tau so tainga tūlanga fo i o poto ata mamai whapitoa technical experience voluntary ma mea ma whapena o loo matua tū lai mai Japani o se tasi o tātou paanga whain tātou whalangolango iai tātou waa au mai whea isa vai leiri Samoa leiri Naomi le sa mo tasi lua tolu o va au mana o va ana fa me alofa mai e Japani le fo e fa tato wafu te mi nei ia o me uma lava so onga me uma ole malo o Japani e venia va no ta ua mo le nga fa tele ia pasa ia suki ia tainane le sui va io le chaika nei ono le so le na sai ni el tato tas a valu tesimo tasi miliona tala ia ele to na maselaina le malanga mai ele fionga ele ama minista le vai fa fo Australia le fo isa tatu tari malo ai e vai aso sai ni alo ia marilienga fa va malo il tulanga memorandum of understanding mua o marilienga tatu te pui ai te nei cybercrime and cybersecurity mo Samoa Lio ma vai puinga lunga social media e me se for tele mala no il va vai puinga mo tamitia onga ya ma me mo fa pena le sa sai ni ai le malienga na i le va tato malo e me se for il tulanga fa so tainga MC tel tato tru lua ia tulanga le mtanga luenga leo fa tulanga no nga luenga wala nga te fale atulangana nga luenga war fa fo wina male atulangana la nanga lava fa leo le sa mato malanga fo isavai
talalo ia tato maritime services I savai an tua tupun fa lavi savai pele lo se sami pole mu pole a lava fa lavi matu ia o lewa ye office I savai fa fainga luenga inai tangata peto los ful montu lato va pau va fa ola me uma leto e tau fa tali se ilunga o tua pianei lena talalo ia nafi to civil official leo to civil ia le nei fo if so sani taua Australia a wal fa mo na lo fa solo fo inicio tulanga masani tulanga taua o onga trainings mo fa pena o lo fa solo I perfenga pa anga sa mo o lo tari mau I nei le ofisa o Australia tunga li kapteni ma lo fa tonu uma o lo lalo le lato va inga le tato va tele le na fanua ya na to si fia le tato wo na fanua top so soani al ne Australia na fanua tasi lua tolu ya vi ia le tua le so soani tele al me siri no va ftai en nafi fa to ti ale na fanua le wo na fanua ko le fa ko ki en na fanua o se va amana ia tele suru 5 minuti le mato o isa o to inga va atonu an nei o lo tamo mo iai mo le mo tele isa la fai nei so soani uma o so soani me malo Australia e sa mato malanga fa tasi ai male fionga tamai tai minsta nafi ia ma mato to fo I mai ai I to tonu o le afai tula ia na vato si fia malanga tata isa va I tula male afa le alu tula male afa sau tolu tula I lungo le vasa ia ma le luai tula I lungo uma male aso ai wo vai male nganga whaftai ia tuli taimi ia male nganga ia o ngā tele le nei wha mo tatou o le vai aso foi la le nei la stona I o le atu ua I le tatou na whanua sa mo e o I whaile la tau shaki whapitoa mo le what deal for every 3 to 4 months e o ai fai la to shaki Australia e foi mleo va lus fu leo e le ngate na vai tato va fai fo inicio to le ina ai la to lo lungo le va fa mo to to no mai nei la solo sulima ai le fa to no ina tato tutto tas ona te le tato ta penanga mo fa anga me le tai tele tato fautasi tele va alo tele kurula ya ma tele tato tau vanga ma ta longa I lungo le sami e mana mi ai lava te leo se tato rescue boat I mta penanga walfa mo le fa matango fieina o le tato puto tasi ya o le foi sa auto si fia sa fa I fo ile fa pa ina le fionga te mai tai minsta honorable Ben Young ile tato official fono I mo I lava no fa sisilatu te musola I le titi fo le sao Australia e ala I le fatu peina atoa o tatou fa le fono I le sesi na o tua iai a vea uma fonga vetalai ina ua fa le tonu le tatou fa le fono ina ua tala I lalo le tatou fa le fono tuai ia ua mana e nai fo le fa le fono lo iai nei Australia na utapa iai tarsanga iai na laino atu failo feutana inga ma le malo fai e lor tatou falfono tala fa tau au tu pesa iai tatou falfono lava ia e lusu 7 miliona te simalima tala Samoa o tatou official fono le temini 5 miliona tala Samoa atu fatasi valus 1 miliona tala le sao Japani ile official fono ya le lau fa popo tu ia mal tatou sao le fawina o le fale o li ima tamai tai fai pule ua tesi ma le valu ya na ele le teltonunga wa toa ai le 2 miliona valusuiva miliona pe atu fatasi ma le sao tatou atulu e ala I le fale e mapu ia I li ima tamai tai fai pule mo tatou whamoe nei ya e langona I lava le anganga whaftai malo Australia nei fo tatou taringa malo ya sa fai fo tatou tulanga masani avel whaalolo I tau I whaalolo
Ia malenganga whaafitai lātou fo ia lofa mai mo sia tātou atunu. E fo sa auto vai e sa fai fo tātou press conference. Te lole sa auto I uma ave fo tātou mtaupu. A fai ngofia tātou visa. Tātou teranoa le tātou RSE program. Ia tātou teranoa le tūlanga o tātou tangata mai fafo tātou tangata anu umolo o lalam papa ao ia tunu mamau. Ia mawhatara noa le mtaupu e winga le tupu le lakapik. Ia malwha moe o nei mea uma e tauna a mai pese fina ngalo Australia ma e tire tau whai atu nana tali mai lava le whionga le tamaitai ministai mtaupu sa la ngā. O le mtaupu muli o le mtaupu le nei o le tapenanga o le tātou whai ngā palota, tai au. Ia, o lo ua tātou tāpena lo ia mo le wha mo sa whata o mua. Ia mawaisingano no mela lua. Watu ai pia fo I le wha maro si au. Ia martu langa o le wha loto tele I tu malo o le o tāpena o lātou wha moe. Ia o ai lava le taunu unga e tauna o atu temine nei tai au tātou rose unga. Ia la tātou turi matai pia le tu langa o le wha moe. Tātou talo le atua I ne ulu masao. Mai se ia mau se whainga pālota while mū, se whainga pālota manuia mo se tātou atunu nei. Ia o nei mata upuna no manatu e la fo I tupea. Atou whaasoa mtara no ai le umavol whai aso le ri. Atou no e ini si mea tāua mo le lumanai. Ia e tātou tara noa matala le avei. Ina ia whaasoro tātou por kalame, ia marangang whaaloalo. Tusai malva ya sontele. Nessa siringa ila wafionga tulanga o le faso soina o le miliona polita o se fulu miliona mo le tu malo sa fata la wafionga pen faina. Tu mai se fa manga pole tulanga wo ia ile. Le fa moi moi. O le tala muli sa o whaatonu minat committee o le toi fo ile nu. E toi tala noa. O le tala muli lena mai. O le atufa lava I tangata uma o le nu. Mai lava le tangata matua se I tau pepe whatoa whanau mai. Ano na rua o le atufa I la tau roa whaiati nae le na fia. Ano na winga e se le tupe vo I le mau o le tangata taito tasi. E se le tupe tufa I ati nae a fia. Te mila nei o lo whatali le whamoe moe na sa whaile Consultation le committee ma le tu malo. Ma o te loe le o toe mamau se taimi o na whaeloa mai le kapeneta e le I whaataunuina le whamoe moe tufta whaina. Le mata pule o le tasi mariva miliona le mo ainga fo ia na afia na to mea tō tino. O le ale whata o tonga lawa iei le tuwhaina e fua e lungo le o meia na leanga po iei se set amount o le ave mo le whamon mo le. O lewa na whaasala lau e le mtanga luengo no ofa na tula criterias o la ele lato fo e atu mai tangata e le stala lato mena leanga. O na tawha ioi foi la mtanga luengo o leo e vava aipe mo i o meia le na leanga. E a la lawa uma na whaile lato assessment. E ma o mai ilwhai numela lea. O la lava lae wa au mai leo whainga o tangata ma ainga ma le value o lato men whaale tonu. Wa avel whaatuatuanga mtanga luenga sisio manga. La tau te assessinga tau ma le value o mena leanga. Ina ia mauti noa sa o le whamoe moe. Ma e tele le lisi na mai. Kano whaatu e valu miliona mon tupu. Le lisi al mena mai. Ia au le assessment la le sa fai. Na fai e le committee. E la iai le tasi te si ma le iwa leo wha mamunu mo mua. O lo iai si quotes te tele. E a fi ai la company te tele. E na mafua ino o le value lunga le mele le valu miliona. Au wha mo mua ainga tol se lau iwa sulima. Lea e vai iai le tasi te si ma le iwa miliona lea.
Ai se umalava talo sanga ma value na le la tufa. E la wa vele yo engal ka beneta nei tasi te simaleiva. Ia na ololo la tau e whaamauti noa e na fia mal tupe tau na mau e tangata. Le se silfa mo le tatou ngase ia wo fai as te le o tatou numero neiva ia so se fulu lima. Ile fia le la anga inga intia fia ia ai fia sa fa ingo se leni fo ile o fa matu mo mo. E lima New Zealand. As fulu intia. E le tu e nama se la ina le tau pun nei. Tua ma tau tia. E la voi le fai atu ele por kalame le fa ta tia le malo. E tau ana fai le leisa ia inga le mele nei. E le uman mele nei. Tau na matua i fatu la i le por kalame le u fa ta tia. Ina ia fau se si la sanga o le fale mai. E fa pitoa mo ta o tonga ma tonga fitinga. Ia ona fa solo mai le to upgrading o mo water ta ofi mai tangata ia. Lona lua. O le amai o masini le lei. E fai e tonga fitinga i nei. Ma la to e operatinga tonga fitinga. Ma va ai masini. E o man fata atier por kalame. I le fai ngofi. Ma tua i pea i lunga le tūlanga o le. Tau mo fai o te min nei. Pat e le mawhaina alo le malo o le ola tangata. E le laloi fo le vabse la wafi. I le vai aso nei. Ma o se tupe te le. Leu tātou tera no se furu 2 miliona le tausanga. Nona winga. Te le re ngā luenga taunto e whai morto i fo malo loi. Te le. Toa te le lava. Ia o le wha solo ngā luenga e le o whai ngofie fo ngā luenga ne. Au whai ngā luenga. Tūlanga lava ia tau teini tau sisoifua. Lai matua lava al back up il matovai. Lava varp se lau iwa se lau tangata lai lava services. Au tūlanga tau fō mai. Tuapa ngā tia tātou fō mai. Ia lai wha moe moe mai le luasuru tolsu fō mai mai fafo. I tu tono resi lua tolu masina. Ia mai so soani li me tonu a le tau te tau mwhai ei. Ai peo fatu e le alofia. E le alofia. Tauan tātou ono sa i whaile mea lea. Otherwise, ian tātou saungi ro le malangan maliu ma le oti e le to e motu. Hao le lava i aina i tangata o lo o tau mwhai pea i le o whaingo fie. O isi o mo tu lau lava o le swing o ate, tu lau lava o le swing o whatu ngao. Transplant. Ia tu langa o ngase tu ngā cancer. Ia me se i la tau a fia tele i tulanga le suka. A mafa tele tulanga na. A pei o le tau whaingana le tatou malo leu whatatia ina ia lawea i maila le mea leo le. Tulanga le tele o tatou tangata a wina tui fafo. Ma e leo toi la i titiri whatara noanga o por kalame leo o whai mor se whenga le tupi. Ta tala ni awa no se tolu mo New Zealand ini kampani la tau te a vea tātou tangata. Taimi mō mōna le tō tasi a kampani sa vai. O la wala le tau sa ur kampani na. O tau nā le sa tātou mō. Taimi nei. Tōru kampani. A tupu maini pe whea mo lumana. A maini quote sa whare maine tō tōru. A tō vai le po whea me tau whea loro le tau mō tātou. A pēnā voi la intia. O intia pito i sirin tau ngō whia taimi nei. A la voi lau tau nu mai isi kampani intia tō rua le vasolan te atu nei. A voi o mai lato, whapea mai. E tau ngō whia lato. E voi lau avel whatonu ngal malo, fiongan minsta, so e fō malo loina. A whai o intia, tōru ni whale mai, a mai kōti nei te whatau ngō whia. E voi whale mai mai fiti len tau nu mai fō vasolan te atu nei. O le mea lava le nā. Ia, a ia te au ia, o le ola, o le metau lia le nā. Tu lau lava, o le ola. O lo ia isi ngase tu ngā lava le teimine o le te sunga wawe ngainga malo na alo. No e si mai, aia watu. A le whaia le transplant o le whai whea ue maliu. A la whiu tana i o sio nā whine na lau atu i nei. O la la transplant i eilona, vaenga o lona liva. Sio na tamaa. Ia, o la lava lai whetu una il teimine i langa i le tau ngofie ia e teimina o atu, e sere mea no atu ia, e latu maua i o ia
fa le tonu rona liva ia le tau ofa le pātu le liva rona alo e vifo e tau tonga fiti e ngase ngase le whaiwhea. O mea umana tū ngā mo le mai tau le lumana. Le mea tau o lau wai o le mea mwhaina sa iri leo le male malosi. Pe o tūnanga nā lo ngafa male tanga le ngai. Sa iri whai fo. Saifua manuia lau Afioga tai o le tunu. O lau fesili whamon mole po le tasi ma le iwa miliona ta la le whamatu mo i la tau sa afia ile. Ai o lau fesili whamon mole po wa ai whawhea ia pesa soa lau pule i tonu kapeneta ia tūlanga i a inga ia sa afia ile. Tama i tsunami vo ile le sa tūla i mai tau sanga lente a whamon mole. Sa u whalongo ia i no fua inga na umanei sa alu le assessment maoli si a tangata. Ire i o mai la pepa na. Paul pepa le na o mai o tatou pawa. Le tsunami le sa Lucia ia. Chei fasolo le l'altemi tonu mai fasolo le. Ai le i o mai. O le si o mata o pufamon mole lau Afioga. Pe whamaonia ua mai ia su engal matangal wenga leo ia li leo sinia fo ia to alua le sa suspend whapel na liki ai tua ia report ai a whai wa mai a po o mai lau Afioga ia Ele i o mai o lo solo su enga ele i o mai le whaiunga le ta a pe o lo solo peso su enga leo ne mauti no ai te fai unha tarwhenga tonu fai le mata upule ai le ia sei atu pe ai lau Afioga le fesili po o mai le kapeneta whamolmole ia le mata upule ai te fees whaupopo i le tato o malai valele ia le ua te le lava fina ngalo walangalanga ai ia ai mai se fo i o le polenga voi lea o le malo le atunu o whapea ua o le se lau walus fultala o la o te le si itanga o le a afia ai fo i ai mai se o le la a matatu le sfulua tau sanga anga ilung ia lau Afioga po o mai lea mta upui kapeneta whamon le sosa talanoa no i el kapeneta o no lea ua o le tala i whafu ai le whaia le whasalunga no i el tatou malo. Te le iloa po o le Samoa Airways le ula toa mataina na whaalau ilo le tau. Au te loa le se latu mta whai oi na tau na whai. O le mtau, sa tau o no mai le Samoa Port Authority. E tala noa i le atunu. A le mele ua tala noa le Samoa Airways. Ai leo se latu mta upu. O le memo mua na fi whasao nei. Ina ua ami nei le pulenga le Port Authority. E o mai whaamalama le kapeneta, le awala na whaiai, na whaifo ia na whea, na approve na whea, ma le ai inga na leina mafua na whai, mol whaamoe le tina ena o le tatou malai valeli. O nei lai le sona avatu el tapenanga le tatou Airport Authority Management. Ma latou whaamanino i nai, wa lewa na pasia le temine nei le whainga malo fōri nei. O le vana pasia me le whainga malo le na uma nei e fo isa matu i uma. Ono le wha moe ina ia tilo le mtanga alwenga o malai valele. I le atina e ina o le malai valele le vaia. Tūlanga masani o le wha le inga ona me tō tino. E ma tūlanga o le tāpenanga monisi me mo le wha le atiri mo le lumanai. Ai o le wha mamlamanga. O le tātou tax le iei nei le wheo i atangata. E ono lima. Tax na wale vale ta te tongi al temine ono lima pa wala le me faule na fa mamalu le la tato wo fa mamalu nei ile so mo matinal sul lima tala se fulu lima tala yana mawa to ila your tax faule la ye valus fu tala ono lima le ya il temine nei mal sul lima tala valus fu tala tax. Ya, o le si se lautala. O le se lautala o le levi o le mea le wha le leingo a tātou
au wala lau papa le alu i lungo valele Aero Bridge. Ona o mai tau, a tau si sila le vas Pasifika atoa. Na o sa moa mawhiti. Ono iei Aero Bridge ia. Tātou whataitai ono le whainga o le tātou malai valele. Ia upstandard tātou. Tātou vaini Tonga, ni we, Tuvalu, Cook Island, nu umana, na o whiti ama Samoa. O le iai i tūlanga ia. O le se lauta lala le vaubopo, o le levy. E le o se tax i lunga o le whemalanga inga le tunu. O umana ave le tūlanga o le apopo inga le malo i le Airport Authority. Ina ia wa ai le lei tātou facility mo le vanele. Ua tatau na whatūlanga le upgrading o Faleolo. Whangari, Mauta, a Sau. I rei mamau atu nei le tele o whawhitauli wa tupu mai i savai ina ua tapuni whemalanga inga. O le mawhaina wheo aini waalele i savai. O le masina o mati, e toi a mata in toi where lei waalele i savai. Ao, malpo. Whatonu ina fo ina i wha mōli uma maota, ma Sau. Wha mōli mwhangari. Ono le tūlanga, ua leila loi fo le masala po sa vali le lua se la wafe. Le tupe al mtanga luenga o le soifua malo loina. Awa ina emergency sava, e tau hae ale reidi Samoa tele lea. Por Samoa Express. E lua se furu fitu wafe lo na tau i le malanga maina al tasi pe lua ma. Ai afa pe lele le va lele i so se taimi o le po. Ala e ola mōli mota ma Sau. E nā le tolu a where tjara e mele ma. Ia, maltua i ngā mela nei taimi o whaafosei, whaafelawe whaafosei. E mana o mi aile ngā whatauli maina ele malai vālele, o le tūlanga lea. Mai o nei sa whaamalama o iri ai ma malama mamanino. Ia, langa leo watu o mai whaatasi, o sau whaatasi le levi, sau whaatasi ma le tax. Ona whai maila ia maile ono suli, ma le se lau watu spuru. Sau whatonu ina i nei pūlenga mlai vale leo mai tala noa i le tātou media. Tātou, ia msalo eo mai le press release le Airport Authority. Whaamal malama. Ia, sa au fautuaina foi, o le tātou watunu e mana umi ala malama. O umi wa se furu tau sanga o file consultation si tanga nei. Au tātou, o le vave na ngalo pe a whapeo ni tupe tongi. Ia, o e vave na ngalo pe a whapeo ni tupe tufa. E vave ina mantua pe a tupe tongi. Ia, alfa mamlamanga na le tunu. Na o se furu lima ta la. Le tax fole fa popo le mawai le varu su ta la mai lona su lima le tātou te iai. A le levi lava ia na uto si fia. O le malaiva lele le o te wha tōtonga ini me whatau wa. Tōp se lau mon tupu miliona le tātou lou na whai malaiva lele. Tauan tātou ono sai i o mai. Ai atūla le tala whataitai. Whasuta la sau tonu, Samoa. Whasuta la le fafo. E tongi lungo lau tike le tax le na tax ai mo tātou malo. Ia, o wha mamlamanga na. O wha malamana mai no tūlanga leo. Tātou mlewa alele le sabai. Leo la ato e tana le tūlanga le nei saunu e tolu wafele e tjata ile wa alele. O yese tau whata oto mo pasese tangata malanga. Ia, o le whata oto mai. Le whata oto mai ele Samoa Airways. O mana o whai ai e whata oto mai se tau ia awane i mamafa tele mo le tunu. Ai awa fo ine i ngau company valele. E fo isa tatou whai tio le mamafa tele o pase se tutuila. E ao le na mamafa. Na mawhainga to tongi ai tala for Samoa Airways. E tau an tatou fua whatau. Ai o sa vai lava ia ono le tau whiololo tatou i tutuila langa o whaaftaua inga ma mea. Au sa vai. Ior ki e re kangu loki ma si ma le mai ma me whapena. So I believe e kaunga whai se estimation le lei mo sala whai. Ai te loa tauna toi where lei tatou wa. Au le upgrade. E tauna toi whaatale lei ma lei whanele.
E nā tātou tāpatu fōle le maa iri le pāpaso ai pa o vālele. A tauna tāle o tā iri tātou pa stop le i whungaleile la tala. Tā vo le a export. Tā solo. Nuinga tauntu e whale, leia whale. Tauna i tatu whinga luenga. E mele sa toi tāru sanga merko wana tutuila. Le sa o melva le mai i e vera ngol mea. Tā funa. Sa wai tā funa se isa vai. Awa walanga wo mantik lea tātou malai vālele. Ia o le wha vela na i le mawhaina tātou wha uawa ono tū langa le wha le tonu malai vālele. Ai sa wa sia ai, sa o waru fo i lava i sa vai o wala o mai vālele la tue piki mai au. So mana e test malai vālele po le lei. Le pawal mea o le alofo le li mo le lumana e tauna wha te le. O le tala le insinia, tauna mau le tasi tesi ma le lua maila. Tasi tesi ma le lua kilomita. Le te le ma whaina le nei le siwa le la poa vo le dash 8. Ia al temi nei le whao ngā tātou tuino atas mo temi nei. Le vale le iasau. O ni whapena pa iasau. Tu sa le al condition la ia iasau ma mota. Tu sa le. Pau ale mea o le whamoli. Ea, no whautua voila ia le tā mawhelo ai ma le whiunga le li pule voila o le paso. Le li voila o Sili, Solomona. E poi sa pule le tato mle valele. E whamela ntala. Whaingofia so nei, ona lewa iei mo li vale le sola. Nona winga le tau le tia se si ola wha solo ato ala to. Tasi na advantage o le teimine nei. O le ala le teimi e tupo i whale vela. Controla tua i whale olo le vale le alue. Piki mai tu langa na whapena whaila ma whangali. Mantua tā lor fia. Tā lor le ono ea ta puni whangali iwa. Ia, taina nele pa o. Wa te rongol mena na lingna ma fuan whapena. A o le nganga emergency. E tauna a sausa o le vale le tiri ma le mai mai sa vai. Winga tauna lani whangali. Mo le lata i le whalema. A Feilau a whalasangan ma tā upule a pula se update o tātou waa fo i le whaatali le mo le wao muri whanua ma sa le lolonga. Ma la tfasili muli a wha muli follow up a tfasili a teitui le susuenga le i le ofiso leo. O le tsau no mai o le whangasolo a susuenga. O ele minsta mtanga luenga emfaina e wha maoni e mai pe sao o lo iai ma le susuenga e ese mai le susuenga le o lo talia ia le whai umua. Inisi foi o lo o masalo mia a fia la vel mata o puletas. E le to tasi. Ai ona o to lua le ua maua ua iai mau tutu. O la tau ia na fesota i matangata ia i whafuatu. A isi os whainga na whai munimuti. E mau atu. O le ienu me la isi ali i leo na tala no o le whetara noa i matangata whaatau fuala au whasain. A voi lau umana o whatu whasolo re susuenga. Whasolo susuenga me tau na whai. Le lava lau te loa le whasolo la tau. Susuenga anai tau te vai atu. E leo lai te tira ngā ruenga lai whai. O whea sa iai le se lau i wasfuru mon tupu tangata le utau fia te mini. Whea sa iai all these years cases iau malana i te mini. O fisirina. Lona winga. E iai se toi fuata ina o ngā luenga leo mafuai o na maua me ia leo tato vai te mini. Ma e leo teo nama se la ina foi wala lango mai tutuila le tato wha moe. Ioe, te le ala sanga o le lato tamo whai mo tūlanga le ala wale se ofisi langa. O le waa, ia o la soata o te taunu mai le whionga le minista fito tonu o le mtanga lue. A o le waa lava ia o whaia ia whiutana inga e le te tau o na au mai o na le sefi. A le teimine nei po na whai atu. O le waa ia tu sa ma le lua tesi ma le 5 miliona lo na tau. A wa umana ave tātou tupe o upgrade ele wa. Le leila ina o lungo 2 miliona no na tau.
Ia lava la whaire whiu tana inga le awala sirin tala whengai. Ia toi whaola le tupe le tunu ule natu. Minga se i o maile whiunga limit star whaile awala. Whatu la e po le alme whaing whai ai. E whai wha le pe wha uman toi whatau ese lea. E toi whaola le tupe po le awala fitu na ia uana i mai maua le tulanga na whai. Tulanga lava i o le whatu a maua munmuri fo. Sa le te tau lava. Ona whai il spal tulanga lea. O lato, o meta wafu. Me o mawhapena ua na o waa. E tala whiunga i mo dark boat. O me whai ito songa o waa e whapipi i ma waa e toi whae. Peitai, ia o lato whaatau al wala upasese. Ai leo le lato mta whai oi lea. Ia o lea lava la tau whaatulanga atu i tulanga e siri na tala whengai. Me tau e toi whaola tupe le turu. Nosu mo tupe miliona. Ma e le tauna tato whatamala il me tauntu e whai. Atu lava le fisili le i leo isu enga faufa molmole leo fionga. Ua suspend la ia leo ia e whaatino isu enga fau ia anumtanga luenga. Pole. Suspend. Ala e whaamautu isi ai inga na o isi tangata ia na longoma ia. Ala e whaasolo la tauta pena. Nga lo to lua leo suspend ese ai le sunga ia vani ma le si leo le na suspend momo. Ese leo to lua ia suspend. Ai fo isi ri leo na maua la tau telefoni lungo la tau na loka mai. O lai whetara noa i matangata ia. Fesili fa mole. O temi nei wa tele lava ia fesili wa tu fesili ia ni sil mamalo le tunu. Au fionga pole ase tulanga o il tato no Tusitala fo le sa fala wiloa tau sanga o mavai. Pol meu fa nga lava fa mole. Na leo no Tusitala. Tala le sa tala ia tupe le note fa mot. Ia o mana mi sa wo no Tusitala. O tato woson ona. Tato wono Tusitala o se fa ilongo o tato wono Tusitala sang. It's a commemoration of tato. Au te ilo ale fa nga it's now it's a official currency fa nga tato. Ai pe se asa u vai sawe. O kere ko vai o pasi se. O kere i ua foi se ongo sfukala. Ya e manaya, manela va manatu. A e fia u iri terpeto e fa ngana e fia o le ministra tupi. Po suile ata po utu e longa ata i lungo le ono Tusitala pere ai. Ai manera siri. Whaftai lau a whionga molo ua vanua. Ai ola ofisili wha mole o le hasa mai tau watu fo i le whai ungor vai aso i sala whai. Ia o le sa nga ia tu fo i tato mtanga luenga ma o le fo i sa awa iai ia lau a whionga fo. E tulanga fo i le awa whailua fo i nisi rau whai whato anga. Ia le fia fo i le tamo whai ngar malo. I le au mai le o mea mata na e tato o whai whato anga o na o mai tau ina. Ia wa tele mea mata wale i lopo o whea avi ai lau a whionga. Ia whaftai. O le lua vai aso taruai. O vai atu lunga le Facebook. Ola, ua makua i mau, wasa va i mau pot. Ia o walau loa e le pūlenga al tato Samoa Export Authority. E mal tato Sros, male meth. Fatu i o mai, teimi tonu ale nei e tau en tato tara noa le mere nei. O le ua uma na tato whaalau loa i le atunu. Tufa me whaingaluenga, tufa tia pula. Tufa me uma, o leu fua mai fua vai le leang. Te mira ne tau ena whaile tadi le mele ina ia ua nei toi musuale atu no mo lumana. O lalo le Sros. Ina no fua inga le sa o iaia o vea mo minister o le Sros. Sa au whatonu ina i le mele na whatulanga nei le aso. Asto na ile na umatu nei. O le iai o laisene le Sros. E mwhaina lato whatau aso se o loa. Fai le tūlanga process, ma wina tu roi fafu. Ia, whapena fo i lale o fiso whatoanga. Ta pena ina o lato packing houses. Ia ma wha solo loa. A le fo ua mai an ta pena le tato Samoa Export Authority. La tōlana to toru le sa whatonu e oro e wa il maketi. O e wa ai matiru tilo, il mea lale nei. O le whatau sao mai loa
o fua whaeleleanga ale tunu mo tātou. O le wha moe ina ia la vea I mo le teimini nei, if so sani lau exporters. Ia, o le lau umana ta pena le malo le container, o umala ta pena le teimini nei wha solo. Ona whiri lo leo le tangata exporter le sa masani na vea o loi whafu. E sa loi wha waru ngā luenga lea. Ina ia kaval tu per malo on whata waitalo pa leni o shipment, transportation. Ia, masina polo fiki ma le tangata le la le whatau mea. O le whainga pa angarana, na reina ta pena le tūlanga o le tato Samoa Export Authority. Ia awana I to tupu le melea. O le whaula lai o mea matatangata. Awa le lopo whela ave. So that's why na reina intervene lo le malo. Ngā tue whaaru fo whatau ngā taro le stona I le la zauni. E o sa ola le maketi. O le wha moe ina ia la veai fua wha ele leanga leo wale teimini. E mua tupe tato tangata. Ma e leila loi fo le tōru sifuru whasu wafe len whaat. Alai wha umana wha tumu le container I tā. Ia o le metaua, o le tali ia tātou tangata. Lena lein whātulang, o la lai tātia I tal container lai valu am whasolo. Ia umaloa, e ana vailo leo se exporta sili na te lelo na sao le avenga o loi whafu. Sau whai lele tia o mamtanga luenga, take over lo leo ia. Ia wana ia tangia na me leo atu le malo whaatau vaa ma tātou exporters. Leo atu tongi na malo talo, tongi na malo le shipment, Wai loa le costing, sau loa le exporter. Aru loa ia whaakau nga makeki. Kawal kuper malo, kawal on kaimi. Mawalang profiki. O nei le so la usu whapito le fono le Export Authority. Mo lesi anga inga mo le lumana. Awana ala on tau ave le sros ma le mefid vai aso nei le fionga le minsta. Ona lele mautur wha moe o le tato Samoa Export Authority. Ilona winga taun lato tiro le tūlanga lea. E vautou vai, ua sui tatou te mi te tala o tatou maketi. Whaatonuina le ACC tatala luasu whaitu lal tatou maketi. Ia, o te ai malo ufifi, e lo ulatu, tatou toi fo I pe o aso ia. Po la le leva o le poe te eva, wangalo se kaukaro ngai aluma vele whale, ia po ngi whala au ainga, ke kifange lava, whairi whatau, ia na excuse le menga I lo kua yako. A le wha moe. Ia, era koko e o ko menga nefa. A le wha moe. Ia maua le wanoa. Ia se au whatau talo na no for kono o vaku. Every 2 hours, mele video. Ia, every 2 hours. Ese umata avale, tu lau lau. Tatu to o le vaitau fole, ia so ia. Ta al wharwa veao, ia wahuri malta avale sto ina sawe. Pe kasi mo rire lai se ngea, pa I mako I mo kua. Ia, o fōringa na sa tato ia iaso. Al teimine nei, ia ma eu lava le tūlanga o tue whaatanga wa 24 hours le kako trading again. Le fo ina le uta penal tato maketi le I. Na I tangata whaatau apainu uma, whaatau keke pua asavali. Lawa watu tai il maketi savalalo, o mean fungalei. Au whatunuina fo le ACC ma le minista vi fo mani fale I e toa I e mone nei teimi se I tau whatulanga po le ale mea tau na whai. Ma le awa inga, I e whatau na o painu ma mea une to e whatau ni si mea. E to e maua mai loa se si le mele na ia wakaput loa mtatou. A le lava e watu ale ava noa. Ina ia ue le mwhai e fia inga ola vo ina. Au to si sira le utal teimi nei. Pe toru whawhara I e la popoa la watu wai mo la tau. Tau maina e lato mea mo te mine I walfa moe. A le nganga I o tato maketi. Ia luas furu whaitu la le talaina. Whaftai fo I lote mai ta watu o mawapel tato li poti ma le maketi. Tulanga o sta itasi. Tate toi fie whalongo ai le leo mai lata la ulua. Ia soia. Tate whalongo ia I li poti na e lua o tae au. E te iloa mai whala auta mo whamata, whala au whaisua mea vela. Talo tua tau nu mai leu mu uru mai fea. Tau nu mai leu ka mu mai fea. Ia, ma le promotion o tato mea mata. Ia, wakei au kako hor ko viki ma ka pungi whaasoro a koa iwo. O peise whare mai le mea karor kaimi close.
leo te tala na alfa mo mo na o tato malo po le ale taimi o le afiafi la taimi o le po na itangata fa tau te o te ngola sa mea ia le tulanga na ia male manu lauti a to le na tato malo al so soani ile fai fa to anga mai le sto na nei fo ia e te fa tino i fo il fa mo mo ina ia fa solo peta o mango le tato so soani mo le au fai fa to anga mo sa mo o fionga tasi ala ofisili fa mule ele o te pomala ele tulanga le pe ona tula i maila sona file na e polo ia malo ina ia avi fa fo ia se tasi fo io tamama tuole nei fo i fala tonga o le fisili lo fionga pe fa mata tonga ma li lo fionga ele fina wa to le fo i tama wa be le tulanga o lon te tonunga fa va nga fa fai pe wa so po tu ai ia lana fina ai o le mai tau mai le tunu o le ha fio mai fa fe ngai sanga ule le fio mai lo fionga te ta ia le tunu ai fa pe fo ia le fionga le minister le malo Australia la so fina ngalo lo fionga io ia o te lo le to te no fo uma malatari o tau po nafi tau pula vai ele va o ia le tulanga o tato fa tara no fa pe nei ai te tau fo ina i tapula tulanga o tula fono e fa foi tato tana no nei o le memo mo e selo fa no ai o tu inga la e na fio atu male ne fo i tamali o le tunu tu tonu o tato atara te noanga o le sa vatu le falau dia mo to mo le mida sai mane dress code sa mo le tato te ia tato le tato tari malo e le se tamai tangata le tato malo e ova mar se lau miliona le tupe Australia le fai ai sa le tau lava o na nga ia tu se tangata fa pea e watu e lea mana ia le mena fai atu ai o te le lopo ni le tato presa tau na fai tu langa lea pole ofisa fo le fono le dress code awa an tato fa tino e fa dress code manu le se pisa pe tai o le taimi male awala na watu ai le mau se tato le wai sa moa e ele tu langa tato te vai ele tu langa fai fisili ma me e ai pe o vai atu ele ni fisili nga i se le leo le tunu al fisili nga i e una i mai e te o ta fia fa ngal tu pe Australia ele tu langa fa por kiki sa o pui male rio langa tele mana i lo fu ele fionga le limin stata tom ta upu falo tu i fale o le tau fofore la kapi and you understand what is happening ale la vai fina o mai fo la to fo tel tunuma o le sa por kiki mo la kapi le sa tau fai la vai fato to atu ono tulanga o le fa longo le fionga le tamai tai minister i tulanga po a fo lingo le media sama o la le tu inga standard e iai le tu inga media samo pe fa mateo samo le tau o tangata e sili o na wha alo matau aloa e po la wha alo le vai le va samo ma ustari o tato malo le tatu o a vele nau ta ia ma mea lo wa esel tato mea atore no foa se reo fo linga i o se tangata e ua lava lana sila fia mo samo e maisi o se tangata fo i ua fesiri iai o tau e na mua i malai tau tustu singa o le whaataita inga la nā le whai mo o tō. O le to inga o onga nā le whai mo o tō o lalowa o le whaatato papale mai me tau media le tunu. O le to inga tangata lea ma fō linga ma mionga i le whaapenta toa mionga. Ioe, ia ui o lea, whaafitai le tua nei mana malama le fina ngalo o le fionga le tamaitai minister. Ia, maisi fesiri whaapea. O to malama le na fisili ai le si Tusitala le. O to malama me le fa ngai le malo o to tupi. O to si la fiel fa ngai na to tupi. La tala minister. O fe ngai nga sa mo ma Australia. E tau ave lunga o fa to tuina. Pu le sa mo me fa ngai tupi. Ai le se me ana to fisingia. Pe fa mateo tupi fa pe avi fe pe fa na al budget support pe avi fe o le tari na e pe falling mai to inga fatala no na len fatala no ile so tu stala na la to
E whape mai, Australia, o tau whātua ina sa mo le whaonga ingo kōku pēa mai. O te talitonu, I re tāre whenga I fōk nā whasit. Ia ai tātou whātātia whape nā o le me sili, o la ua malamalama me mai le sāu noa le whiunga le minsta. O le whea ngainga Australia ma Samoa. The relationship is building on trust. O le whātua ina le malo. La mena leina malanga mamao mai le a whiunga le tamaitai minsta. O lona whātua ina le malo fo. Ia au atangi ai la. Ia lātou tere o taria swinga leo tātou iai. Hui o lea, ia fua se tapu. Te matei tū ma wawai po a fwoi tūlanga tau wai ia. Ona te le tue whatangani tangata le mawhau whau le mi ngao wapea. Tono tu se inga matara noanga le tātou malo. Netla. O le whatala noa le lato Grace Spirit. I whai ei tūlanga me le ia se whale e au noa ma se Grace Spirit. O le Grace Spirit foi lena mafua into e aere manatu e toi whaile e Foundation o le Falfono. Mantuna mai Australia whaina o le Falfono e le ilo keva kasi le Foundation o le whale. Ia waru la wa mata na mana e nae le Foundation. Ala e malo le whale. No mai Australia fau I lungo o structure to white. E la o te mine nei. Salo ina wha vai tūlanga le o le toi vai le redevelopment. Le la to vai wa sui a to al wha vai o le wharfono. Ia ma le construction, new constructions o le LA. Ia o le wha moe nao te loa iai ia tūlanga o Grace Spirit e pui ai le ati nae o le LA office, ia martato Palemia. O laua maea na motu I la tau tupe. O te talitonu o lau wha solo I procurement o le la tau tupe. Tale le te mamau ai. A matan wha solo tūlanga o le tātou courthouse. Te leifo nanga luenga. Ese mai ai mal tapenanga o le whataina a toa lato kapaka, tapenanga mo si ngā fua. Ia ma me umala teu mai a tia whau atoa. Ulia wa mole. Ole toi fia tuli loa tual mta upule na esa unwa ili sila mamawa ma lo male fa moe fausia statu fale mai fo ile fa pitoa. Ia mai fo mai na ia sefel se leni al tatu malo te leonga sengase pele o ia se pele o sila tatu lawa fionga mal tatu malo le una ia fo ile o halo mafa na wala tunu uia e a onga ina ia o e pesule ka ria le o fa fo mai so se tu nga field fo ile mole fe so ani fo i sefel tatu se leni le au mai fo mai faf lawa fionga fa mole o le mo i kele o ka ko fo mai le peita ele o atoa umal servicing o tato whanma. Mai I lei fo se tūlanga lai sit fia le lei mai tato fo ma I lei nei le mela tupu tato whanma. Wa ngai fo I se whaiela to private clinic. Ia matulanga wha pena ai le mwhainta fio tato malo lango le tupu. Pea no whai atu, wa lava teine tausi soifua. Wa I lava Salo o 2004 wafi. Ia tangata o umana whaau ma qualified. Ia mai eiri e tūlanga wa ngawhatia. Si tia fo tūlanga o nurses I lau vai. Ai o le teimine nei. Wa matuai mana o mia. E lua sifule tolu sifule mai le line mo tato por kalame faulea. Le vai ta pena le tato whare mai tere I savai. Ma le whare mai fautua nei mato. Ia o tangata. Facilitating o tangata ma mea. Ai ua mana o mia tele I mato tua. Yes, e tatau o na iai le to tele o alo mwhanau
awana I misi a tātou fo mai I lalo o skolsipi tausanga taitasi mai taun tātou tibitiru mel na e tā ua ona o tātou sui fo maloloina ia mori le ngā whaftai tere nei aso whaftai atu le paiema malu o le tātou au walaulia whaftai whalto whatasi mai le aswhifia o lo ngari fau ato mafuta whiwhia nei aso ono whamoe moe o le tātou taranoanga whasoa tai o le malo ia le mtau whaftai mo ho tau fasili anino mamalama tonu vai tātou te Feiloaiga le vai asa fau isi fo fufonga uma ia manu tele le aloto fo favor fa ngon ne vai aso ato tal silva mo le aso atao mo le nga palota ia mi se foi inisio tau mangol fam sinongo lo tātou fatetari e manu terina ne aso no asa usongo lo to fionga mal pa ia mal malu ngol tātou Tusitala whaftai Samoa malo atu le mai mo mai ma le sisi le mai whafonga mai lau por kalame la vare nei te noanga ma te tai le malo se upu a le tauta mali I lau tō whafonga malu ave whale lau tō whinangalo tātou talo tā poi whatasi tū whatasi mo le tātou whamoe moe whai ungai fo ne vai aso mai se whamoe moe ngolo roma ma balasi o al whamoe moe le tunu manisi fo I o mta upu tonu le tātou atunu le tangata le raia mo le loto I whale mai se foi le kalesia le tunu ma le malo e manuia tele nei aso mga luengo toe tātou Feiloaiga soifua mai manuia